ya yang kalenti ke batamai ngin ya rengkat kajing snoret bat kamtam ngin ya yang bagi pendam yalade hakmat jomu blai halo kita ki nongrem aka arhuai terek jomu benai November kakenai terek November araja arhuai aseng yaga voice of the people party kasur jong ki paiba kasur jong ki nongnya taksi kasur jong ki nongnya auto kasur jong ki brief ki paket daju kasur jong ki nongrap kasur jong ki nong shong dukan om kasur jong ki taki brief ki patrai kontraktor ki patrai business ki pakai doyong hari kasur jong pi upai nong patra ulok ulah ka PPP kalele ya election MLA arjar arpulai bakal job sangot ki MLA yem simla do jingkermen ya don sangot ki MLA bat ka manifesto jong ka sen PPP kong kamat kamakman kalong bangin dawa ban review no ya ka state reservation policy naman nila perkat ya ki kun samla sinrang bat kente kiba hakapor bagi apply kam kila la ya ki interview hakapor batum kang kemyo kam ki khol samla kiba ko ban ri ban rap ban riang hakapor baji ya ki beneficiaries nani kita kiba yo ikila jingera kemyo ka VVP ka ong nyen pen ki ya ka reservation policy nama kala don haka manifesto dan haka trekam jong kaseng tang hadin arbnai pada dia election MLA ka VPP kalami syakmat panggilio i ya ka dia slok tilang jong pa jong kari ka VPP kam kren ya ka ka bangdon haka manifesto nengila ong ka ka badon ka bangila ra sigi paipa aka for election ya kata yentrai bat ngin penlongkam ya ai kibra yepi ki pai ba kibra snok tilang kapor komong ki kong markor perwasak thang ni ba arden nile i kecik jadi pai ba akison ki thau ke jongi kalawan sak MP election nile ya keleng ki snong jong gani gari khasi jangcha ke jongi ki badon ha ki life real tali ki constituency nile ya ngilong ni sei yau ne uriu rangba uban wan ra ya kecik kala haka sensyar ke kadar ubat pengkala dor ya kejeng mor kejeng perkhat jong ki pai ba nong song snong jong gane ka ri ke jongi bangin change ya kata ka mindset kai kita ka mindset ka badon hangi kinong kendong bakinong tabot jong gane ka ri ke jongi ka mindset ani kata ka jemot kejeng perkhat ka bangin ngidon ni perkhat dek tangya ka pisah ka pol election on the VVP haka MP election ni perkara dor yang kena kejemput kejeng perkat kabarang kejeng sausi hak khamat jong ublai kabarang kejeng lek ran yang ke yeng ke sam ke jong abat jong pi kabarang kejeng lek ran yang ke longren yang ke jong abat jong pi haka khat khendai tarek penai April arajar husau la thau yang ke history ke bathamai jong ke jai penriu khasi chantia ke jongi lapan kala dor ya kajeng buat kajeng perkhat jong wei pa wei unong song snong jong kane ka ri khasi jangtia jongi lapan kala dor ya ka Malta Rashan MP election arfasan nadar hendrus pa live arngot kina jit pan ya na ka lenti ka bathamai kaino ka to ka sempisa ka for election yen ya na ka masim kajeng tepriu kajeng teblai yen ya tum kita kejing thau ke kodor ke jong play minam tresu ya ka kai ka pram persya ya ka mon ke jong play namar ngina ki chai pendriu ka batte priu ka batte play snow sarong ka malong ibarisan mentak kamal ka rasan ka baki priu na sabar ki krenben ki ong ka consensi ka bit ya ka pisa ane ka khandai tarik April aja sau Kamautar Rashan kalau yo ya kan nam ke bangar tang hadin jo kam maulai aka jing don jo kinang tabot ke bla punjob ya Dr. Ricky Sultan kobra simone ya fi ki pai ba nang tabot jo Kamautar Rashan
Arfusan Hajar, Andrews Palai Puanut, Ira Jit banyak yang kena ti ke berteman. Habau Blay ulah Jit, ulah ayapi, yang kena kejumut kejum perkat ke berteman. Yang kena kejumut kejum perkat panggil pengkeladur, yang ke sahima sima, panggil pengkeladur yang ke